Enya Ghana for na kamani mu se obi di ne birthday wi a obi no na bre abobre nye sika se me di me birthday ma woda me celebrate obi ati ne birthday wi no Ghana for na to tamkuru minimu da se obi di ne birthday etimi di no to tamkuru mu a ye dumedum ne nyina when am nya 3 cedi bank am se be di birthday ebusia mejai Billionaire Richard Quaye also celebrating the 40th birthday na gargantuan star Chama ebi si won tiase se Richard Quaye nyamia sira no onya sika na wan fa sika na mo o man Ghana na wo dia se na di birthday ase na gwanti in fact Chama ya be ke kana adwene pa de a kire Richard Quaye wa bobbo na adwa kire na enu me nyina na mu ayi Penyah block media mesro say ni di mo obe like video no ada wo subscribe to this na be click verification icon for latest updates na be kire wa adwe da ba me e wo comment section mesro so baswa no a shebira mo for so eya bi ahwe na nka Richard Quaye odi mi so obedi ni birthday ama we yakosi a enko bejan me ye sure say senka na Richard Quaye say wo be prophet bi ana prophet man who say hey boga woody birthday ni we a say ni na besi a enko bejan di because odi ni birthday onya peace ever since Richard Quaye di ni birthday the 40th birthday onya asumdwe ena we si hey echina we si ngaw ena we si hey echina we si ngaw just back to back hit no any attack back to back the birthday say anokwa na efe the birthday na eye nice gargantuan birthday ebi si baby ada Ghana Independence Square and ye designing in such a way say oh who kura say Independence Square chale o ma bobra man na bobra pa CEO of Bills Microcredit Limited Richard Quaye wabo adwuma nyamishira wabo adwuma birthday in the fact eye guy na birthday na chi na busia boga bi ahwe ni emedi eno se debi sika Richard Quaye aspend o birthday ni ho no enketimi bi factory bi anatimi ya de papa bi de boa mabunu na wa Ghana ma ema emenu bi nya adwuma aye nkesika na betima chichire o man Ghana ba wunia waste sika ne kwa e wo birthday ba kopel in fact was nyame chesron zo hwe ye nyina na obetua Richard papa asema America ye beka se mi hia ni ntina America kwase asem ensu meka no maka se mi hia ni ntina America kwase asem Richard ni wan na was celebrating the birthday 40 years ago we see say sika no nyame tua nka papa we mu nyina no omo ti wo man mu abede o man ne kura akoso you see birthday now was celebrating and munim signal e dia ko international community. Yes, Ghana ni yeti ni how be o. Ghana ni any Nigeria for so called celebrities ni so called actors ni musicians no. Sebi omo ye mo ye maifu omo na African countries enkoso. Ade ni enko celebrities ye benyo omo ye system omo ye mo asa. De bia meka me se Ghana ni Nigeria ese slave trade enkoso ko. Me hu kura yusu e waste sika te se Ghana ni Nigeria da. Bill Gates wosika, Elon Musk wosika, so omo celebrate san kwase ya birthday we bi. Omo nya sika omo de kokọ birthday nipa benya ahoto. Obi na sorry ye no wosika, Mark Zuckerberg wosika, odi ni sika ekreti Facebook mu yusu emwa. Ghana fo mwa, mo ko birthday na sin na mo ye mwa. Except omo bo bra ye invite omo na enye omo de so omo ko, but omo ni choice. Mesremo mo de omo fantem no mo makara ko hwifo no, omo ye mwa. Nyami betua Richard Quaye say wenye sika e de di birthday how munya butre obere no na obi anka ho obere no na obi anka ho bia that time kro obro besra o mo anka o be kan o janse o mpebere wenye sika no celebrity so we enjoy the life won't ase how you don't get it obere no nkwa na esofa bia nko besra o mo anka we kan kwa asma trend that time nyame aboa no onye skata o ma ne kra ni age 40 years olumai o ben ni ne ho o ben wo ho o gi na ni wa brabom so awo won ti ase o dumedu nyame tua deka in fact ebusia ensem wa start pa Richard Quaye no de sinko nim say the birthday no say never kwa enko be jadi say in case you missed the birthday party watch this video the guy driving what say go get it.
guests actually take their seats. Ladies and gentlemen, tonight it's all about RNAQ40. RNAQ40. It's the big 40 tonight, and it's going to be, I mean, FBR had such an electrifying performance. RNAQ. As our guests actually take their seats, ladies and gentlemen, tonight it's all about RNAQ40. RNAQ40. It's the big 40 tonight, and it's going to be, I mean, FBR had such an electrifying performance. RNAQ. Ladies and gentlemen, please, with a round of applause and all the love you can give, let's welcome the man of the hour, Richard Ni Armah Quaye. Yes,
Tira you mama ewo comment section. Ask mama Yabeke, what is your take and what is your view on that? Share opinion at the comment section. I Penyah Block Media.